Kajing deko kebadan haki babun kiliang kakata sibun hak jing ya lenti jong ki brio ki badan jing dunan haki dekot mat kamtam hak bayadai baki hab ban penbet penbiang baki babun ki rukam lah hak bayadai bat kalat pule puti kalat yok kam yok jam kalat kamai kaji kabai lait baiwan ki lat jing yaram haki lenti singkin bat kiwei nak jing yok lom kubor na gibre ki badan haki jing duna haki dekot man la syam bakani ke jing deko kam dai tang na kaliang ke sarkar henry wat na ki riu pat ba kumju kini ke jing kran kadai ke belakran dau ba Jitendra Dekhar ubadai co-founder but managing director ke Blind Lead Trust Organization kata hak sngi ke bawlai syam benta hak jing rakhi ya ke sngi kerpang jong ki brio baduna dekot man bat ke bor yo i haki kmat visually impaired kebatip kum ke World White Cane Safety Day ke bala penyat dak Evata Society Hamuwaku Dkhia West Gentiles District haba ajing kran uba Jitendra oleh thu khana sapang uding do le uba pen ithu ya ke jinglong kerpang jungki kum kita ki brio ki bamla yo i ki khman bot uba longru uparalok uba ki syanya tam bot ke bakim dai bandu namar kat sebalek ki don kam yo u Hakani keski Jitendra Dekhar ukun turu ban buram ya ki brio ki bamla yo i ki khman haki surok ki lenti singkien bat kan ne ka jing kentu jung u ka long kerpang ya ki banyak kali bakin ngau bha ban pikir bat pej bha namar bon sien ki don ki jing ja jong ka jing sha tanra ki paralok jung u bat ka jing sha yo ki ding do jong ki haki kali te longba kan ke khubor kwa le wo pathai se ki paralok lane chaka imlang saklang yang i wala dada yo pi menilini chakmat mot nunu wara yo ni ute to geni to ka identity yang go lene yang ka mo ni ding do le ong mot yo ni mot manu man ute u udak yang go sembal yang i wa i man go ka identity yang i lene ga jingtik mit ya i wa manu le perlok wachania tam lene kamong maker ne mut manule ka khmat yong i kawa i mut hoi do i o mut hap em kam i o kat chawalai tenne ga sngi mut na kaleng yong i kam ga wina ka organization le wa le salute ya ki chawaro kini ki visually impaired citizens la to haka jela le ni to haka ri wa longba kini ka sngi kwa omot salute ye gitu ki jingkret chitom gi yang ki ne benta gitu ki jing la dato hagi krek ka ki ne la dato haka contribution cha ke imlang saklang ke ne cha ka community yang ile mot wa kwa le salute le ne e kublai wa kublai chibon ye wa da krek chitom na do ki por go manchwa ado katte lese ka moda jutip ki ro na do ipor yang ka helen kala hadu katte mot tipmit iya gani ka sngi ka wa man ka sngi ko karpang tam ne betayong iki bro ko em jing tuna kit khot met ki ma ki ong visually impaired lani kamnu ong dei penar le tip hero ong far tip kamnu ong ko dok khmat namare ong wom snamit na jan temut gamte de geliang yo nga temut ngasnya man hanla daman ko small event le kamu ong aja ndre ka jing snyau kro le ni kicing snyau komen do ate mot wada yo ye cimbenta ni kesngi mot wa nganga le mot keni khubor man keni kicing ye chem ge yong in ne mot wa mem man go do ukut go do mentu wadang ya krelang ju ini ni nakapor cakapor ni cakmat ni benta wo pan bah ni benta wo serdep ye keni ka kam ga jam yong i ki bru ko em jing tuna hawaro ki liang một bốn hai cái chính tuna hấp bọ cái thanh cái là cái ông y bốn hai là đủ kita ka ada ông tadi một kita ki là đập hệ clam spang ka transportation employment opportunities là nên là đại clam spang kini ki economic nên cái pair là education một đằng chemi man ngakat kami jing la luti hiong nga một yo một em một cái chính tuna hawa ro ki liang emi te jing de ko mot hawaro kilian ho kadao ye ko sarkar ne kadao ye nu ndrei nga chem to te jing duna tang wa mot ho ge sarkar le chem i wa to perchang ki le tang wa em roi hadu katte te mot wa le se ne ki jing bon kam yong ki le ne ki jing mo ka kam yong ki ko bom yeu tip le ne ko bom yeu patai lupa te ndrei man
kwa aman pensinya mut longbang ne gasngi mut wa lada ile mut khenki I mut kam kita ki bru ne kita ka kinong chong chnong ki ri ko pura ko wada khaw ma wa pun bei li yang I hakani ka thai yang I mut wa khenye ile kam ki khon yang phi khenye ile kam ki payu para ki yang phi egi kiti yang phi wo spadot I hagi kiti yang phi khnang wa yo tani I chajrong khnang wa ile yo bentai hagi no benta la ne la da kelam haka lain wa pero mut wa kwa e manu pathai le ne korpat le ne apil la da hawro hi ka jilla la ne chawro hi ki districts administrations la ne wo chimpi kam ga wi ne to gani la man kam ga benta yong phi la ne ka kamram yong phi la ne ka jingkit khle ga yong phi ko wo chimpi mon wo yarap phi I wo putin lenti phi I la ne wo kodawlu ti phi I mut kamon le I jinge to wo kui wo pen kui ne menta ga jing im go bahagi yong I la ne wo ye ni hala jong ki kejat la ne wo kamai jak po I hadala de kamo man lang ki wi ne bah wa chang tho I wo to jala yong I ong ki mut inclusive focus bahagi ne menta ga te ngam so erutip awato hadukat nu gete ga jing fokus yang mem chem awato hadukat nu sekian man fokus sekian ga te ga inclusive ndre ong ga te mut inclusive in documentation te mong kono ai sarkar nei nu te mut ndre nga kadaw kat kam jing chem kam I te gi bru ki wa mat le ne wa to kho ni ba jo ong gi tang ki te ko mat ki te hi bu sa tho le ndre de wo pai pi bicara pi na jrong ya pher dewa mat pi dalade hadok temut karagam teman sampha to up to snyawi kamada ong hinne te ndre ile mut kamokulari pi teman wa kwa I wan ra I miet I bha kwa I mut wan ra I hi wan ra wo tip wa kinu kita gijing yong I kamonu solve gi I hi warap sang kham bha I te kam yong I mut kamon wan ra I te ka jing bha jing miet te kasngi ka khasan tarik kojo celebrate hastul ku perthai kam ong sen te longbang ni sni mut wish chawaro ki nong chong chnong yang ni ka thai yang ni ka East Jaintia Hills district wa bukan mo ya ni ka sni burom ki perlok yang I hawa chempi chawalai chawan hagliti ki sungkeng la ne kamoda ong ne hawa ya kariya motor le ya dapai ki khmat ham ya kamaya tangdep klem pai klem nu bon sen ju yo phi tara phi ki perlok yong I bon sen ju yo phi ki ken yong ki holai galuti bypass phi ki ken yong ki ketu mud daman kam gawi ne cibenta wa to wa la da yo phi ken yong I phi kam da phut phi te khmat yong I te ngai jan phi la sa tho phi te la da phut wi ne ki khmat yong phi perlong khmat yong phi la se kam nuksa teman boy sa tho phi kat hadu kat nu thut teman karagam teman sa bhai kre lang wi sampai tenrong lembai hawa chempi chaluti chasun ken kli ye em kam nem em kam jing rapi kete to kamram yong phi kam gi nong chong chnong la da chempi ye inu benta la ne yo phi wathut walai hagaluti ken yong kli em kam jing rapi mom emima te ni ba ka lew ongam te bun perlok yong I cheni nong manda yi gam tu manda yo I am tu teman yer khai gitu ongi andoi pa utai yu rai tai thla kam te kam ni na sa to ngam am kwa usnya ite mut kwa aman wo korpat ye phi mut hawa yu phi kam te sampha e gikti kemun kiti gediang yang phi dewa keli phi I wa hai tu em kam jingirat nam emimo le se bom em kam le la ne boy mut hawa gai phi I de mut onong kong de mut klam chwai I khnang yu tu phi yi gi let's say boy ye phi introduce hey porti kam te kete de mut khna tangi first name ne mo biang de mut hey mut irap ip em kam jing irap nuksa kam te mut hagate garu ko man u gai pi mut to man khrup kol mar ale ni ba em teng perlo yo ki man khrup kol mar ki mut khrnget ki teng ki kham tam ni kan thai Hakani ki jing rakhi ya kasgi bakar pang gibriu baduna de kotmat bor yo I ki khman visually impaired la don lang ru Aditya Verma IAS SDO clear yat kumukongsan ubala kran ai man sim yakini ki bruna bor yo I ki khman
kum juru ya ka apatha society ka badai ka society ka bapet kerpang na ka benta ka jingdon kam ki brio ki badan jingduna hagi department haringkat ru Reverend ES Sapu u co-founder u badai ru u managing director ka apatha society u kermiki siang shai member society u bala ai ru ka jing batai penshai habaya dei bat ka ni ka society kum juru ki benta ba ka juyarap ki badan jingduna ki department tau kenang ya kani ka training center de man inclusive kenang wa de wan lang gi cibun ni ki man ki biang ki wadam lan de kita ki waduna he department yo man friendly gi de man friendly ki ji ki ya sa thu wo yo ki ya parom ya khana ji ki tu ki wa biang he department usna thu ya ka jing lan ni ya ka tai ka value yong ki PWD te sedang ia kini kesentar lada kamnu da MH ka cisnem tam katung sedang ia kini kesentar tada bon leki PWD kiwa lawan training hapo yang kini kesentar free of cost claim da jing suye ye but contribute by na ki member de we no iga by membership ki yong cisen ci benai wo penyo wo tho ki lat ki luti kam gi kenja kam ki kor lani kam kita gi gitar gi keyboard ki ro kiwa one trading le na bentaga music te perchang yu le da contribution mud wo penyo ya gini ki beru kham tam ki wa man PWD wo one training free of cost klem da su te na benta ki wo biang ki wadam him isus pa lanisan spa tengka na gini ke bisa go yo isus pa lanisan spa tengka su isaki saki nong hikai lani saki te trainer ki wa hikai lani ki wa train ya gini ki berugi yang एक वो वन ट्रेनिंग हपो yang gini ka sentar आप कंपनीज का भी रिसर्च कर लेना there are many social enterprises that keep organizing such trainings and all so maybe we can get in contact if you are not able to you just list down the companies we'll give them a call we'll pursue them on our own ends and we'll try to arrange something then have a skill sets ready of each of the persons here that what work they do already. For example, if they are doing tailoring, then maybe we can expand it. Maybe we can add some design into it. Some designers can come over here and they can tell maybe. So some value addition can take place. And with the tailoring that they do, what do you do with that? Where do you sell it or what do you do? Yeah, we used to sell it. Anyone will come here, we used to sell all the things that we do. When did you last sell? We last month only sell. We sell it to a friend who visited us only. Yeah. Okay. So yeah, exactly. So that is a market potential. Yeah. So maybe we can add some value into that, some design component, so that the price of the products increase, and as a result, their incomes will increase, and then we can do more things with that. So the point is that you submit the proposal, whatever is in your hand, and then we will try to facilitate the same. Okay. And I'm so grateful that you found this society and found so many diamond people. They are full of gems, and the society will change. Society is always resistant towards a new thing that comes, but it's okay. It's our job to make them realize that these are noble people and they are gems. So don't ever doubt yourself. Okay, we are there. Yes, sir. Okay. If I heard many other people will say like you, then maybe I will be so proud when I go on the street. Yes. But this is I heard from you. This is my first like this. There kind are of, numerous kind people words. like me and with an open I heart don't who need would them. like to assist. Yeah. And okay, I'm so sorry that you did not meet them up till now, but yes, we will create that opportunity so that you meet them. Yes. Okay. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.